Haya abakunzi bacu nkuko bisanzwe kuri Cukumbura Ukuri TV, akanya breaking news nuko magingo ya ngaya drone za kamikazi za FARDC za M23 zikabakaba enye zose zihanuwe n'abasniper n'abahanga b'abarundi bazihanuriye Mikenke. Drone enye za kamikazi za M23 zirahanuwe, zari zije Mikenke ngo zije gutanga ramforo kuko Mikenke yamaze gufatwa, aho kanya bahita bazihanura zose bazihinduye ubureti. N'abantu b'abasniper b'abantu bamudahusha b'abarundi bazi gupima, bahise zose kwarenye bazirambika hasi. Bakunzi bacu nkuko aya makuru abavuye ku kigo cy'imirwano nkatamba bwati bibeze gutya, operation ni gutya, nuko magingo ya ngaya M23 yamaze gutakaza ibice bya Mikenke, Bijombo hose hamaze kuva maboko ya M23 na Twirwaneho na Red Tabara. Bamaze kwikinagira birukanse, babonye ingabo zimeze nk'ubushishi, ingabo special force z'abahibu, babona abarundi bose barakinagira, bamaze kuva mu birindiro byose bya Mikenke, birutse bariruka bava Bijombo, bariruka bagingo ya ngaya Tombe, Bijombe, Tombe, Mikenke. Izi drone rero zazije ngo zize kurasa, ariko zose bazirashe ko zarenye, nta nimwe isubiyeyo. Hari imbunda yabigenewe iyisi zihanura zose ko zarenye, zazije gutanga ramfuru zariza M23. Aha rero Mikenke M23 ipfusha abasirikare, M23 ipfushije abasirikare, M23 bayicucumye, barayirashe mbabwije ukuri. Aha Mikenke yatakarije abasirikare benshi. Nkuko tubabwira amakuru, Mikenke igiye gufatwa ariko M23 yanze kuyivamo, habaye kuyirasa, barayirashe ku buryo inani kirege yundutse ivumbi, itakaza abasirikare, ivuyemo yiruka Bijombo. Nuko intambara yabaye indyankurye. Drone, abakunda ingabo z'u Burundi, abakunda FARDC, abakunda Wazalendo, mukubita amashyi kuko drone barazihanuye za M23 zazije kamikazi, barazihanuye zose ko zarenye, zihindutse ubureti, ziratucumwe, zihinduka ubureti. Bakunzi bacu, iyi mirwano ikoze ute? Iyi mirwano nta Bukavu mwayibabwiye, imirwano yahinduye isura. Bari baje gutanga ramfuru, abaye M23 gutanga ramfuru, basanga inontu abo barwanaga nabo ni babahibu nyine. Ingabo z'u Burundi zamaze kuvuga ati urugamba twarushyize ku isahani, turugira urwacu, tugomba kurwana twivuye inyuma. Kuko Red Tabara nayo ngo yari yaje mu birindiro, ngo yari bashyize imbere, bayivutaguye Red Tabara ngo igiye kibuno mpamaguru. Iyi mirwano rero akenshi nkunda kubabwira ukuntu byifashe ku rugamba. Urugamba rw'uyu munsi rwo muri Minembwe, uyu munsi M23 yafashe, ntabwo yafatishije indobani, yahengamye. Imirwano yose yahengekeye bahengamiyeho, imirwano yabahengamiyeho, gutakaza, gukubitwa, gupfusha, kwamburwa ubuce, kuraswa na drone, kurasa izabo. Uyu munsi intambara yose muri Minembwe yegamiye ku ruhande rwa leta ya Kongo n'abarundi. Niho uyu munsi babonye umuhigo wabuze kuri M23 muri Minembwe. Akandi nababwiye kuko M23 iri kugenda itakaza ibice byinshi. Magingo yanga rero Minembwe, Bijombo byamaze kujya maboko y'igisirikare cy'u Burundi hamwe
n'inyeshyamba hamwe n'ingabo za Kongo. Inyeshyamba zatakaje cyane. M23 ngo arizamutse n'imbaraga n'amakamyo n'amadrone, ariko isanga yashimye gasanga n'umuriro. Ikwiriye imishwaro mu buce yiruka isohokamo ivuga ati kambonemo nakiza ubuzima njye gucungira ahandi, uyu munsi ntabwo wari uwanjye, uyu munsi w'umuhigo. Intare yahiye ijanja, umuhigo wabose. Mwari mumenyereye kumva tombe tombe tombe, uyu munsi tombe ntigihari. Tombe 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 tombe. Ariko nabo ukuntu bari bahagurutse wagira ngo Kongo yose bayifite ku ikarita. Baje kugira kidobya kirimo ingabo z'abarundi zakomeje kwitobera ziyibuza kugira ngo zifate ibice byose byari byateguwe neza. Mapu nta misi bari bapanze, imisi yose ibabereye imfabusa kubera kiziwizi kitambamo, nayitango gitambamo kiziwizi aricyo ingabo z'u Burundi zitambitse bibera kiziwizi. Iyi kiziwizi rero yatumye ingabo z'u Burundi zikomeza kuba impambamyi no gutambamira umugambi wa M23 wo gufata Uvira, gufata za Makobora, gufata za Fizi, gufata za Baraka, gufata za Kwezero, gufata za Plateau. Byose byababereye kiziwizi. Bahuye n'ingabo naho ubundi bahuraga n'ibikenyeri. Aha rero bahuye n'ingabo z'u Burundi zibereka amasoro, ziyakaragira hejuru yabo, batangira gusubira inyuma no kuyopoza no kuva mu birindiro byose bari bafite. Rero nkuko bisanzwe iyi breaking news mpamvuze ati ntabwo nshobora kuryama ntabwo ibibaye. Drone enye zose zirahanuwe Mikenke, drone enye zirahanuwe Bijumbu. Aho hose hari maboko confirm, zose hose ndakonfirmye hari maboko y'ingabo z'igihugu nyine. Ni ingabo z'igihugu zifatikanyije n'ingabo z'igihugu cy'u Burundi. Ni ibihugu bibiri biri kusonga mu kurwana n'uyu mutwe wa M23 na twirwaneho ngo nare gitabara. Aha rero byamaze kwemerwa ko Mikenke, Bijumbo, Kwezero hose hageze mu biganza by'ingabo z'igihugu. Batangiye gushyiraho amarondo no gushyiraho umutekano urinda igihugu cya Kongo. Magingo rero nkuko babirukanye babasoheye muri imigi biruka bakwira umushwaro. Magingo rero ntabwo Minembwe yose twirwane gifite mu bubasha. Hoya mwibyo kuvuga ngo baguye, ahubwo babatsindagiye mu migi, babavanye mu migi batsindagira hamwe. Minembwe yose iri mu mazi, nabyita abira, kuko ntabwo bagikontroloye base Matama, ba Nyarugabo bose ntabwo bagifite kurinda Minembwe, ahubwo babavudutseho. Kuko navuze ko bamwe bahunze bageze za Goma, kuko nabo Bukavu ntabwo bashaka, nta musikara ukomeye ukiri Bukavu, barabimuye babajyanye muri Goma. Rero magingo yangaya uko imirwano yifashe nuko Mikenke, Bijombo, Bibogobogo, Kabera hose hafitwe n'igisirikare cy'u Burundi hamwe na FARDC. Bakozi bacu, yari amakuru ya breaking news mbabwira yibereye ku kibuga cy'imirwano. Hari uvuga ngo mvuga nsubiramo kugira ngo abantu babyumve, abantu banjye babyumve ibiri kuba ku kibuga cy'imirwano. Nimba uri hafi aho ukaba tubonye ubwa mbere, wakora subscribe, wakora comment, wakora like, wakora share, tukibanira muri mututu, tukibanira mu biganiro byacu kumbura ukuri TV nagahoraho. Ndagusaba sharing ikiganiro n'umudukunda n'umutima wawe wose, sharinga kuko ibibaye Minembwe
nibyo nyine naze kuryama ntabahaye breaking news. Subscribe, comment, like, share, bye.